Ikaze Big Power ndabakiriye nkaba ngiye kubagezaho indirimbo ziri guca ibintu uyu munsi. Okay, twakomeje n'indirimbo ya The Ben. Indirimbo ya The Ben bita Plenty. Ikaba imaze isaha kuri YouTube, akaba amaze kuyaploadinga hashize isaha. Iyi ndirimbo yakozwe na producer Plenty Kiss. Writer cyangwa se umwanditsi ni Leo Bosco n'ibindi bitandukanye. Kuri iyi tariki 27 z'ukwa cyenda 2024 nibwo indirimbo yasohotse, mu isaha imwe imaze kugira ibihumbi birenga 5 by'abantu bamaze kuyireba. Twakomeje n'indirimbo y'icyamamare bita Bruce Melody nawe akaba akoze indirimbo bita ifoto fit there. Iyi ndirimbo rero ifoto nayo ikomeje guca ibintu mu isaha imwe, imaze kugira ibihumbi birenga 5 yakoranye collabo n'abandi bahanzi batandukanye. Okay, ndabakiriye abantu bageze ku muyoboro wa YouTube wanyu Pero TV Show. Bwa mbere babwira ngo mukore subscribe, mukomantinge, mulayikinge. Ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu n'ingenzi tubiha agaciro. Ubundi kuza muri uyu muryango ni ukuba witeganyirije. Uyu muryango uharanira inyungu z'abandi, uteza imbere abifuza kwamamaza n'ubuntu. Gukora subscribe no kuza muri uyu muryango ni ukwiteganyiriza ubuziraherezo, ukazajya wamamariza ubuntu iteka ryose. Wifuza kwiga icyongereza nabyo twandikire dutangire kukwigisha. Twakomeje rero twamamariza ubuntu. Rero umuntu wese twumva ushaka kwamamaza, twakomeje urubuga bita cyangwa se company bita Twika SMM. Ushaka ibijyanye n'aba subscribe, like, YouTube channel ari monetize, ibyo byose barabikora. Turaje, wifuza nimero watubwira tukaziguha muri video ikurikiraho cyangwa se muri comment. Ikindi twakomeje n'ikinyobwa bita Fimbo. Nacyo iki kinyobwa ni divayi ikozwe neza. Wifuza kuyinywa nabyo, niba ushaka kubaza aho wayisanga, twandikire tukubwira aho wayisanga.